We are sorry. Sorry. Asibono mwezi pi wali mwanga torigeri ya Embegete show. Pole sana singing chunde. Tuenze suba moto kumoyo na otorime ya Embegete. Embegete lazima gandre. Erasima. Kaya awa mintu na obigo tabia mama kinsa chinde. To gotegemea. Kwani kwano koi, kwano ko tantanira. Utantani mwana wako. Leya bantu ingishotana na kitari mugasoto yango tumia. Tari sora twa tumia. Wano chinse chichia kirenga akene ga tabunga estima jami yo kakego. Bino tukona gwaka gane kege ngamna liyo makumba batevi. Tumike kege ngakego. Tukanyirete estimirane. Ande ndokwana kupata nega. Nenda balenga. Meto biyagwa bantu balenga okonyora na mete. Ese kenyoro, konyoro mo Kristo naro, epega nero, amoro ginaro. Bueno, chingo target ya bari bakusaba. Bata saber estimate ate. Bana tiga tora tiga hakira ke bari bakusaba. Banya goto sabera. Asibono no musinto kumoyo na kwenye goriga. Kumanje tabona kushie ito, to maine nga kusinginya kukinere, ika sabuke muzingo kinakeri, asenchene nos ganda kukina. Bona, eka tiye bintu bilito ganda kukina Gusii na so musiki. Ebe siki ya chiri mesiki mbalimbali. Niki morengere tika ganda tembe musiki Gusii. Gusii mbiyero so musiki so kwa kwase kwa taka munjaga. Ya tora gosa. Gusii bichana mbiro bya chire by the way. Una bya bafiki yangu. Fiki yangu akari gusika by the way. Yangu no yo bateranga. Ebe se morete. Tinkondi. Tinkondi. The chikondi master. Mwana uri pia kocha. Fiki yangu. Fiki yangu. Bona ni dia ni matenga. Na yangu imagine ni manye de fiki yangu na fiki yangu. Bona na kwenye goriga. Ni matenga basani ba chire fiki yangu mbaro, tukate make the champion, tukate mumuro mukuru ose mumuro mungani o science yani babuji scientist babuji o science. But we have all these people ngonya kuburiga omusiki Gusii okompe omusiki bwarisa no musiki bo make the champion nkikega ndelete abantu abantu gutuma rwose musiki ozendone ncherengia ikoma kumba ometege ntongero kwa ntanta nini watero musiki Gusii. Dago. Wate wo muziki bwalisi. No yo Gusii, oino muziki onse Gusii. Lakini tubate ke olikia bali soma no sababu, tubate ke olikia abana muziki bali abakuru the legends. Bali ba ruro. Lakini ne muziki yabo na ngene teko ndra kubo. Bono umwana muziki yo alisoma no sababu. Ose umwana muziki yo make the champion. Na amanya nga chingera wako bigibone go select bakurunga the beat. Abera tintia sinini. Lakini mwana ngati na Gusii ntorento muziki to buya ntorente culture to so kasiriri. Osoro nkiura kwanza. Tokonya. Yana ba warning. Murigeria tegete obeveri kid. Ero yo kunya wero ngo muntu monganya. Maswali yo muntu monganya we ko yebage. Bata bozora ki butebe bagete. Etare bora. Tango yo mundo. Etare. Modu we papi. Oda wala bagana, dai. Pasa 40. Eko tokonya. Yo ya konya. So, karanga kwa konya ne family ga. Muziki kwa bolinga are we headed on the right direction? Yes. Muziki uri kwa barisi na wabo nyoncho na abantu bande okoro kubenga. Because sunguzi budget bakaleta waseli ngara tora nyoke. Ngara ase so muziki wewe. Lakini benga yake Gusii eri nige to get the special in its own way. And nkumetinga abantu batakira kumenya ko kiase new generation baby lakini respect chibandi chifika ko na batari minto labo rurale babo ababo sabusi abantu babo biri misorura na bataranga na etine Gusii na nezege nyuma ngolingia omuise ko muya okay gana abu that's right little mawai omwana ayo mwana na togiri otogi asana sana na nchete to monto ntete nchenyor monto ra ntogi bo ni tanja tarario yani monto moteri italiana ingata wana monto yani munyangero ora teri de ora manye de munyangero nkolira ya ni swali yao swali ni de bitina yerite amajiboka bono benga is a jano Gusii type yo muziki tanyare ko lose tutagetegende na tutagetenga tutwara abantu bakunye value na ko partner in life muna wani gatoka nyora babujiga bataranga
I can only imagine. Umuragete bonero kule atakutwale akiswa matari gomo gano nkaiguwe nkagechibwa abujiza hotere yoke babujiza hotere gasengejo etapi muziki yako bugi obwate hype apart from eso nge yabeka ngabange bakure muziki yako bure hype new generation torata to embrace kekara andos no en Kenya lito ka ule zilizopendwa hapa tuliwa mwema brothers wale kubugi babo Fadhili Williams no Kenya tetora kwa ndo mo kwa ndra kera ndunabo ekarwa kubugi muziki no special in its own way but bon no nini na babande majidwa kachama ya Shinski abuna bara to appreciate in a different way muziki yo sai tali nota kile ko replace yo mokoro okay a continuation no ye type weri na continue itakira kandere ligwe na nda exact azinero ngaki ndio go change bile na bono bia kama na ngo ndege tutaka tote abantu buna babo sagie abantu babo buna kwasa kwasa mama kwasa so yes ano mutomo komsa akorogo sanginga batigarete na matage kore stage exactly alisia ko chagre vita bya change makambo bache bantu bya change na mali ya change style na recording yoko bya change sana lakini bado ngomenteni barege tukige korokia ninga ki mosquito toko genda iga yes na tengo ko turasa tuata banga umuntu ke tosiriro monene tuata banga te totera no yensi mieni chai so ebintu go change bila lakini benga Nyagetiara substituted now. They are in different. I love them both in different ways. No, that's my mummy. I'm going to tell you. I'm going to Mokao. Once, what are you going to know? One thing. Well, this one in the Remboate. What if umuntu una Vikian amwe kurugusyo watera na abakuzinge body unit twakiro so bwama se yoko sange para wango no ronde asense mwe ko musinga mwa twakiro so bwama rende timbo tinga na kwana ki bujiya no yoko ko relate no jifari chata bakiji kana musinga Naiche kwende yuri swari tugatoro rute na barwesi bari na ki yango stena to bikangu tebe nonye motora beke bonuri yanyo ribone FaceTime no leo karete jirani agende motera no ngengo benyas matatra ba iswali yo gonna take to pick up some of the people out there gonna iga nchakire shemu ubaigwa na nchase MC Divan ngata malida mo programa Divan para Osoro, you are the best. Shemu wewe tabanga wapi muziki Osioma Margaret akondani ndani Dennis Orwasa akotaba kondani Miriam Nyabonyi big up sana akotaba ndani wapi Osoro tosoro wale gaiga Andrew Musie KPLC Evanora Estima Tetuerwa haya tuchisikie sasa wenyewe kale kwa napaka Gesare Adolf ni watching Joshua Endo big up brother watching the show Lamek Oruko atanga watching at Makumba at Kem at Osoro Daniel Mosota whatever naweza kuwa join kweli mnanibamba sana haya procedure sikira rono join eswe Victor Ausa whatever ime tuned na unda tanga Mtasha whatever Osoro na charismatica bro Vincent Ratema what I'm watching from Qatar live Mtasha whatever wanangana kwa natanga Makumba my crush na charismatic crush whatever Elvis Chalo oyo kunga Wakanda forever ngate abanga mwate through Wakanda forever akore movie enkongu sana ya Wakanda iya go represent African ngima so twins pime ya Africa nechinsengima stokubwatani tumurere the king himself Ticharo amalita ikamle kunga Chadwick Bossman onrende pole sana se familia ni matana matange liga lakini ende chingora chito sikona somo ngunya sae abeke nkorea erare ya sake ngora da Osoro tunechi family member cha Ticharo
una elietalia tumeta so act and una actors ekartua muluzi ili toko feeling we have lost one of our own much as tuana kumumira na naringe level yae. So I will request that toire nonye 10 seconds of silence. That's right. For Shalom. Mimana sana Nyasaye beke nkoro yae asakendu anye familia yae ogole munga kiyo bokendu. That's right. So, wana tuekire makoma. Na inyoire. Kwenye? Mwakora story ya matero. Omugano nore makumba ngo Devi we lunch box in kweva. Okay. Kweva. Ah, nyundo na. Bado bogira baba. Umanya korosi tungi ko mambia utobanga. Nyana basiba ngo batatu. Inje kwatra bagenda ngawasi. Kwatore. La vamos. Kwatore makinyo. Bado. Inje na ngo mukoti. Inje getina mimbe se familia. Mama chan akambangire abandu babanga. Mwenye container. Ugoto container familia ne for the first time. Mame changa na monge chiro wale container to nenda las pequeñas. Bueno, es que estoy container for the first time. Mama ni naro yo estaba na wale. También kwa sana. Akabe ke chae trukia ese, do diga tiare ba de virigoro to kaende school. Wana mwalimu matajomatine gari mutinda na familia sawa. Na ndega ngangete ngato mwana mwenye ndo na center of gravity. Yaani kana wote bogo do weka baruo kiza ko bwati ko kyo. Ale stable. Awo wote kiza ko kwa dale. Wana matajoto tabani gaita na kuchapa. Ai mo kurinze. Tu tabana na to wale ndo bita. Short pot jije tu contain. Bona watenga mama gato ko the first time. Que a ver besado dire na sangura baba era ba dala de container. Hago comer Sigara chone chier. Tanto to kero ile kero bate gente que kwanza uone error mo que ya utaratibu. I can relate. Kumbe bono una haraka. kumbe bono na chiko gole kwende container yane. Mato kula nyingora ngora unje kumekera so keruji. Obe ko ngende. Container Ni kuna chiko gole container no mere liquid yoka. Ah. Naro ngana matatu linaro. Moga Victoria. Kumbe. Você convidou? Tava tudo de container buia. Fica de ver com boga de turugi hapo. O boga de yusira. Obe. Ti container mo amade kibueka. Kibueka ile. Bora vai. Tejiriza tu. Tu ataba ni mjasiri na nini? Bora ba ti container eji. Eji kumbe turungi no moga tindi kwa na santambe. Weke kama kitie. Weke kama wewe. Ani wa yeye tete na yakare. Ndio ya yora yakare. Ora lo chia ba kumba mwaga tirene container. Ande mo chietene. Mamo mino digital. Mo chi compara ne container ne turungi. Kate ngaga chandre. Nga digital. No guancha. Ya chandre. Mama nan tu ati tuma to sisi tu anga wange usin kireni lakini tar ko yara ba tara wa turungi ngamwana ne ne school. Ndio. Bueno, tu ngate turungi go secha kare ngombe ta ose tu akanyule weekend. Jumamosi na Sunday. Bueno, ama tukayande. Tuf akairia toka okaria kasi ni kare ko kutegemea. Pero boli. Kitegemea. Uko peke yako, hali yako. Wewe ulisikia wapi wewe tukojitegemea? Ulisikia wapi? Enda nayo. Bwana tu alikuwa kana tu ajibeka chair kwa kile tu. Lakini bwana mchenka style kine tena special. Aro goli ya nge daily meal. Ande vindo biko samba kera ngora sanyi wanyuwe no energy. Bwana kroko sangi na yani ndo goli ni gento unalete mono. Okogenda kwa sangi na ndekero chite na school afadhali ombi ndo bwete atikali akacha ko se turungu. Awasibi. Lakini bwana na nero kuruase atati tunaona kabuyu hapo. Kumbe bado wange was than my family. Bwana na iko kwa na romo sangi leo na. Lakini bado kwa na wange tu strong mpaka hiyo ndio so ngajina. Na kama mtu dia bwana teknio kwa nga. Sema kana. Sisa na chikwa. Bwana jitu nyaga. Ayo jara kiari. Wange wana taifa. Ara kwa nyengaringa mate ya kubwata na yaba. Ikwe kanike buye. Ega saka kwa wali umuntu wali. Nge ko buye siringi wali. Eba, que tengo soka uneke buyu. Bwana. Tende na ari ko nyombi na ira nanka.
nande na mere kubenda baka maroko bachikura kera onye kwa yongo iguru school ndano kuragira ka ari kiudana ba ndano kujandira ba ndire de byagi onye nende baki yaba ono nende na binyoro bire nabamanganali utokonyira nya yaka ani mate kwa kabwero sine bya suggestion ebyasi ya chips tu akaragire school obe nina bana baba nina baba ya ndio tu lakini amanto barbarigire tiga bona iga barigire ti Embegete yo Gusii bona iga creo que inde igo kumeting Embegete nene ngia tokoro musiki totora technical issues bano masere bona iga ime mutandao totora technical issues nande ntuma on stand bando with DJ Alansky the moment tokunyara Osoro technical issues kera mpaka ngo kulikia ntokora ndoro musiki the beat musiki o back to back amatuka maiga tokunyuri nayo totenga angaki musiki uyo nkia kwa kwa lenga ki nanda bona ngera liga abantu mara bona batumia smartphone abantu ngire tiko speaker ai kabisa bona manyo litinga ambaye bona tunga kiasi no que no digo bara Motorola e bate ili ojigo ega buebire ona aye como todo ono me tokonyora oyinende aibete pi direct online yokoroku botlicious bakiosha kwanya kora marieta lakini kwanya koligere marieta lakini abesikire bagete Facebook ai tebani bo kwanya koligere marieta nara ngo montago to friend request na lire rieta na tebanga oyokora sangino monta koroka suite max mondo como bendi apareta bag lakini ngo kole ni biche ke bande ni rita ya ile fu chingu kyago chikokea togo tuarangu kwanya marieta gete akuna yo ngasa koro kimugako go ekibande kiaho atarakonyo mako yo ile italia go kandiro modeli había patata ya sura yako kanda ya kana kandiro modeli kandiro modeli kwana mama te Nyanchoka Nyanchoka ya como sambera kwa mtabi lakini mtakuja kinse chama toza kwatira waterionde Nyanchoka kerantira mumadeli tangana Facebook abantu bari different request baka kwa new box nga accept my request mbono na community tata yo ontokonyana nimo kumbe no muntu tomanya ine jiko ligereta eleta boronge manye kiri kuvini kinyaito bakoro baba vini kinyaito ni porende kari bobe sidiate beke ne example kani akoroku akios akunos mukiuti onya sawa Tuakule sarwali. Aquinas no de Italia bobe. La batalla de Guadalupe. Lakini vindelingo kwa bona ni matara na wasitiza magana mukiuti Osoro la Kemunto ma temu aroka nile Gusii yeto mu bateria taligia bona na bisa beke basinga makumba taliga igara kinde na singi jeri yogi to boli swali na bota maswali mukabona ko boli na singi ncho yoko introduce for the first time ekebindi king in chana nego sikia bene kyo mu Gusii Embegete yo mu Gusii kira cha sore kera Jumamosi chinsa isato ibere cyamoro wa chikona nchingero mbalimbali chikuwata ni mu Gusii na kubanyolia nganka ibarule kurwa na sebaikeire anonsi so torigere kurwa emune fan number 1 kwa NDIZI TV to comment ya gonsabu na of course ni kore ime YouTube please nyoko watera ngembali nsabu ase gabo se box you otorigeze bicheyo kunera ngembali mwame that means you've subscribed then you like na or comment bono bobuli ga bana mito Embegete ko to nga Embegete ni goro musiki Embegete no kunyora no Gusii Embegete na entertainment show ye to weto ko no Gusii anonsi to beta ebe bali Gusii bale kinse cha machumungu abale Kenya bali Nairobi sana Mombasa mata se enyanja ngo buriga ino so kina kweno kero ngene miaka na bera meka ko bali gere tia bale miaka na bera so to advice rualia ne liba tatu wale yo bito ko igwa ningo osemo bwiki chingero chakare ole togiri na renaseki ningo nyorete osemo ne yora seko bu ebiti ya oso ko chia bora telenga oyo nyarebe na renaseki ko motogiri na naseki ko munyora
Ntimna nende neka kukwana kulukale request ya nene atumete. One day morning I went to school. Oyi ngobugete. Oyu naki akarokido Nyangao yegeton. Nyangao yegeton no mwana mushikiri kabiri umwenye kabisa. Okaleti no mechango mbale. Ekana yegeton ta tete seito ama tukama gaso ko banyori bosaigo. Enye ngao yegeton to kera tete egetigi atachanete. Mo abakaro. Ikore nginya saka musine ka umwenye uya anakanora nsakaranda. Bono como que tenga hoy o chakero huyo mokana. Kero monto gocha mokusana molingiro. Ye kero monto. Bono ne aneta jana yoka. So is anima tenga njana moko munyana nga huyo. Aba tukore na oyo ndega. Oyo ndo kuratera usitika mangana. Kuramba. Osoro. Emiaka yako na ndo jina mande kwinga. Ro jina no moswati era na bara se kwa njira ndi unsiga. Nakura ngokunyo na singi yake. Njabna kinetega. Ba bona busira ari kuru Paulina. Kirubo. Ngini ari kuru kweleza Nyanchoka. Video kuramu. Nakarosirie busa. Wake wachire tata n'umukristo mukomu kana umurisi. Bana twake wachire twakana mwana umuziki uri kubuka utaliyo igwe Kristo waguru kumuziki bwense. Umuziki noro rari sia bugeti yane Then you can utaraso kuru kubatirisia. Utara nyumo. Utara nkani no ngombe. Patricia padere batirisia na. Ma Patricia mo ina. Patricia mo. Bueno, akatana ngoro Patricia go a de baka. Ani garanti arko interprete nar kolera mai de. Kotera kule ni kasi kike ko jule ko bugera ile yango. Akasalia karama botuka mona bagani bale. Akasalia karama botuka mona bagani bale. Aki. Tiga kana magia sare tu. Na bagani bale. Keke gani? Kana ndo ko buka kama. Aba Osoro to la ke de igual de que que vaya. Não, aqui não montou, não vou nem que água séria ligado. Aqui eu tô dizendo que no quando uma aliás eu vou bem grande que tu vai. Mas série queremos. A série queremos amana bagani. Aí ni que como monta ligan aqui Embegete, enxerga que uma ongengo. Aleluia. Amina. Que fa kri mo we chingero Gusii ko ngamisto nga botumia na kito ko Embegete. Na vengo ko omoro nebeti. Ono, sei no mano nyo ko omoro, na bando banyo ke beti. Etuani. Ose tuoni nini yoro. Ewaro. Kinsiaga. Abasaka. Ose ila buoni na maya buoni. Bono kubwa no kwa no kwa all of us mean the ongengine to minute 20p. Bono ayenkinyurite moski kinyurite ora to tebi abes comment sabu otomanye na gebata. Abataro ko one day morning kwa no botanda. No kuya by the way. Osoro no kunyurite. Na nyure. Kwanza era nile mna akaende chiro akanyore nswe kamurigere. Ekanduku. Ekanduku. Ngasoka ngatamna. Mwewetelio. Bestari ya kaliru tabu. Ya lingo na baba telde. Ba tele tabu mbalo. Ekiana kwa randa baba champion Mickey. Kata lulu ko musiki ga kuri kenge tambe. Karamu kwa na kosa mse bwino kabisa ya soro. Alright, waka bakama. Bono yo ya kaligenga aha. Eganduku. Ekandigere. Kasoka. Awante. Lakini bado kana mtu yo agata umama. Aya, mtu agata baba. Alikuwa na umama. Hapo mtu mtu nani atorenge. Au. Na kiteti movie. Sia. Nekibana Samora nero rato interprete. Movie jijikwa kutwe film eta hiyo. Ndani kwa video. Oh yes. Alikuwa sio compact yo kwa hapo. Obi. Radio plays. Oh, yani mo wakati omoni. Kuna kijata mtu nosoro chakara. Na chika senti chakara. Chiarenge chake mtu nosoro. Bono tia babika paka yo mtola ganda luchimotu. Ntevi shemo baigwa ngakaribu sana ese show Amis Mika akoteba nga eti nga tumugiri otiso eyo moyo. Nane Alexander Samuel niko nani wazito Elvis Oturi au tabanga kumbe Osoro uko na sauti ya Arisi. Arisa baroza. Ntevi Wilfred Nyausinga karibu sana to the show. Benson Okero atenga katika kwa Arisi.
Lin Alfos Minto Ingamagoro Aria Lin Alfos Ven Gesare karibu sana Yesu alisoma na sababu to achesero yo tabelas nyamao nikondani na Joshua Mumanyi lero tarekebisho tonyolinga deteneni ni Embegeta ekorokunga neongengo biyama sana yo Minto Joshua Mumanyi ono abana Minto Yesu mwanzo amatero ntobwata bakugia lakini ntobwata matera gete toka nyoire asinga njo isa bugeti muna nchoko tera nkoro komonta gotenga ngobugeti kokora chakanga Coca-Cola esa mala yo creo que sungusha ilito to pate soda ye kiriti ya kokora kiba ekron ko soda okotera kokora ko nyune sugugima ekyagara soda ya getira sitole kaki yoni bere yesu soda ya getira kawaida gora ya kunyura bara bobaji friki babo bobaji soda jijirinde etile ya friki ya sala matu kuta tigama chieso ama tukama ya soda kiriti ya kokora kibao soda ni yakuru ko soda abada ya soda ali alege njira kunkunyura ai kukunyura for a season lakini kete kibao ne tubenta kwa sababu fanta titia ni tinta bora le da yosi lakini ai wati timemo tinje kisa ode Coca-Cola yes njina kieto buare buare nganga nanka abantu bamanyete ndo bakoraka soda kiraguru kurisato mama nera no halingi kikoni lona krati roje go manyanga nkina mumulo mintu no toro tene gani na bawo so gelive yes kama kwa dalende ka Coca-Cola Coca-Cola ko nyinyi for the first time lakini binyoro ne biko ngai mwaka Coca-Cola ngore bwango anyway na bera atini kama ba eso me baka kare ekero wata kunya sona ngati wata kiruli training ngate sona jiji wonya dege ke kwa bwata jibiro wati igonye tu wati bo semia igole sona bia tingin ko kioka na blaka na kabori tu ndio manga no ama tukama ya sa ikoto ndio sona bono ndio manga ta kwa sababu magi mo tena njino tu to bana ndesa mo isone no mande kero wachire date komera Kemunto wo kanya na Osoro ekero wachire date Nalia soda go soki. Mmoja nani kwa jibu. Bora ni uocho kera. Eko kanyeza ya mambo visa. Asonge kwa jibu kera. Yama uko huge yuko. Ya soka modu. Kwa wate bako yekiri bodo. Kwa na mangala uta bako. Ikiyokorera. No wacha ni wakoreri. No na nyinyi no wanjani yote. Kuna anchega na ngoma ke mama bwate duka. Bona na anchite soda. Bona chembo ubune customer yachega yasabe soda. Taminyo kanori ya kombe na jakate. Ale kero akangake. Customer ngusaba. Yani bona mama akangitire akuganye customer yachira unsusuro ntibona gaki. Makabane mete customer asimo kiyabona. Esenge jomoje ko bagane soda na hiyo. Bona mama akumwire soda obisasa ali akamokeri tuko. Mune customer go chego ekuigore customer ga. Na hicho timu nyake customer. Wanu tu bata matera mange akabuna kia maga ara tunyera magana mange kotera nkole wa kotunyera magana yisuku kore ko matanga mune ikonu yo malio ngoge yani musabaro to ne musabaro de batera kuyo por eso nguse batera to se Kenneth man sunguse to batera to no goba sunguse to batera to no goba Antonio Kibeli motare kwa escribir no tenga Antonio mano Kibeli ba minto kule Kenneth maranga omonya biasara sana baka ile ba ukole litata bakagana manyatana kitanya kumara Kisii bakumotera nuko muntu no munya biasara ore Antonia ebute nama kaki bakamotera wekanda ko wena so bakere kaki ya tena roche ganta kana mama DJ kiora kina roche so batera na roche ya ko so bakere di ko ni ko bokia mama ko tiyo tera bajiri bora ko boriga
pulling from back to today, ndivota wasanii abanyangera wika kimwate wako wichingero chema tukaya. Who is the best artist ura kuana monega? Madro wo ne gwatora. Mbara mageretie, magato atore karokende, webile lieta gose, ndoko yote lieta, ndoko atikuru. Musani kibonega imea Gusii, nando weka ni arisa, mutukama ngata arisa na mwana muziki ngomo komu. Mwana muziki kyoyo ora weka ni bonega na arisa, asa matuka bonega. Tawata arisa. Arisa. Arisa mwana. Arasa. Ngabira singa njo. Tamarasa. Jeze esende. Yani modern artist bonega. Ora weka ni wali. Otige yani .com. No, I'm saying .com. .com. Yeah. Abu kwa nchanganya kidogo. Kama kilikuwa na kila ngote kila kiani mondondo cha okomotiko. Wasa mkubwa sana sana. Oh, Nkora muna ururale. Ururale ngote mali sana kogenda yani ekwenderia past. Yani ngote mali ko tadi otige.com. .com. Yani ururale ngote mali ko babuna no lyoko. Okwende level ya bali sister iriba tembere no yonde. Ase njo ne kono kia o sese njo. No ene still ya gote. Yani na bakomete bali bakalindo yo dia matere style gite. Kwarore. No rurale nero nko reform abwate. Mr. Rural. I mora kwane ase abasani ba .com. The modern music. Yani ababango. Wana bakotera matukaya bone. Abono iga. Aba bakotera both benga na hili. Wano utaka kumeka Tega raiga. Yakongere mea benga. Nako songe raisiga. Mwana musiki kyo yebona iga in modern day music musiki Gusii okisasa. Kose muziki wa kizazi kipya aso mungu weke Gusii. Ora tebenga mwana muziki oyo nere liso litu konkorenga we losing more. I think director you need to come and help us with the lights. Nitiko Sydney, we are coming back. Get to utukero no morero. Kumia. Kaite wana nalitoko na gochenche wa chikurende chikurukunga. I think the electricity is back and we are coming back shortly. Abantu baminto monkumia ekimuro cyo gikorokunga ikimbunga yasuna. We should be coming back shortly. We're just working on the lights. We are coming back. Please, let's hold on there. Thank you. Bienvenido sana. We are coming back. We back? Woo! Like never before. Like we never left. Sawa, umorgelia usemotegali egongo bamanyanga ne show engia mono kabisa. Show yemo Gusii, show Embegete, Gusii eongengo. Achira sole sing entertainment kurugaiga MTC ne NDIZI TV. Onye kuruchenga no batu kugani support show yagandere kera ituko yeju musi uchakira chinsayire chia morgoba na bogo support through the contact chile under there agwese screen yao na ananyo kuri through YouTube. Please subscribe, like and share. Kunenge tiki wali kemu ame kere yakobo kiawa grey one kere grey inde o support NDIZI TV essential ranyale. Kwa kwa na babanka to kwa watu kwa ana kwa ase abana muziki bagiza zikipya au ndare ngani nayi zizazi kipya wabata chingero chekerero kama ndona ngana alisiboni gamigi the champion. Wakatara kwa migi noko mna Sesenyo monena monene exactly, yeah, as a Arisi is one of the fathers of Gusii. The legends. Yeah. One of a father ya new generation music. Kizazi kipya, a father. Exactly, the kind of hard work I will put forth, the kind of support I will with this industry. Njoli ko mwanda liko ngeliga kabiri. Inki oketera boli. Mate mtendo kwa na ara mo ntanda ngo. Na mana nga nonyere sura yo monto. Onenge chokoro kana vera gere.
Muziki go deke. Badere wala tole sura bibina. Sisa jeta kwa no pema. Badala ngoyera bicha kwa sisa dio. Umuntu uyu uyu era koronge bicha yake tu. Ye ponsa dena era to baje sura. Era to baje sura. Nkebe ndo yuko tizamini so musiki to kusiko so kongena. Of course. Na mwana so bosa nyobo. Ebicha no stereo korokana kali mata labora rokana umutaba bunae ando tanga wanta batambe na ba bakungu ba no wanta batambe na ba yole to bosa kungo tata ahora tambe ga akingu ya sokama taka taka to koni tingo bosa ni mota que te va attractive que stereo gete una tingo ya na mama sana kata yo lakini umutange ko jesho but one more ngret do we have enough support yogo to kama kuta itwesi vitura bege tingiro kera baselende eline to bege to bege open itono kana bia to what enough support in Kisii abantu baito ko support para our music una chikamira chiko madam na wona ngano chinara ngweta bosongo sa chitukatito ma na ro ndo bege tekagere ochiku muchunguza bya no mugusio ngino ekagere na kya bege tekori kanungu kabisa liko wake wa kabisa wana ndo ndo ko beko ngeno oranga agosoka does it meaning we do not love our own we want to look support na go comments chia what your views on the comment section down there and I would feature them in this show. This why you never really come. Singing to. But then sometimes you got opinion ya omonto cha go judge. One opinion is free. Ni sawa, ni sawa. Kwanya kwenda sote yu monta kumekira hotela bote usiaba tena uno shamba. Gusii go bote ito monto na kigo sino mo no nega ya ema tena kibeko hotela kumekira usiaba te. Uje yache ushamba. Na tirete no monta kaneli fitu uchile. Lakini go sokirira ukiagara Gusii mashambani goto. Ushamba shambani. Wewe ndio shambani. Yani ushamba minute primitivity yani mimi ndenga babuji ino ngeya umukongo na bademu sinu ndimo manyi ngo tele koyu ndo tiko shamba yani na grijimba ngo tele ngora ntore of course ya rejected break yo so kumi magumba kuma tena na kwenda pi no tena tena kwa para yo na ne skuru na skuru kwa jete ko chipi mono kwa Doña quiere ya kango kiri sukuru pi ochikori kiri timetable onyore double lesson pi alafu kuna la pi double lesson bora nenda bali baba abali mama lakini okorokana kere ba ko iboru tumanyeti yo skulu no pi ngo kore gas because skulu na pi umando physics Sigara ko bezara ona kiki ngo kote yo mo matsi ako tse libona mo kire costume mo ba ko bate I talked to your PLS and teacher. I really unganjira. Moya na bora nene mwacha wikaransa. Ntupi yego ya nga bantu tokwenda kuswim. Swim. School day wa. Swim. Pili kwa kuswim. Kemunto ndo kwa na. Kana tambiri le kwa swimming pool. Dada jabi na linga bwana. School ngete na linga kini pi by the way ilikuwa kuswim. Kuswim piga. Kuswim akinya saa ikibona ndanginele. Ana yori. Ngainele. Abari ba mama ite kwa kambanya. Mama ko umweze ko makale. Tari baiboni. Nicho mwenye nerwanelete. Amanda wako irwanelero ngende skuru. Na torero scholarship Scholarship. Yani Magnet Kenyatta scholarship. Hapana. For example, minoma westajiri makumba. Omago tuata 170. Umwali yobona akokonya raisi. 170 zene muri konyenyo. 170 magima. 170. Ila majia. 1 2 3 mpaka 170. Iwoje zina 170. Na hapo konyanyere muri yes. Lakini nanyale ko yes. Ngata max sema mna limi kwa 90. Ende tola kende alongi nda kwa point. Ndo kwa point ni. Bia jana 160 au myo. Na 105. Lakini rende kwa yanyole kwa nyenye mboli. Ya ikire wana form 1 selection nero. Namo iki school race. Okay, maite magana masomo ano kaite ngana this ndo wata magana corruption as well. Anya gure family nyari to buya. Anya karoke ndi sono mogavana. Abako na te bangana no mwana kora mwirego. Ya school ko inde echa ga jiru library so magana kaite mayo kwande irevende. Nyasaya ocho koresta igete bono nkimara kwani ke mwali kera
tunaenda short break na tumagora na singi Charo tiganda ndanywa machi Embegete na gambire sana ntutenda ndanda siba machi ndaga ba Russia ngoli oraya nene abantu bali bakutuwochi mtu abaye mpesa namba mtu kutulirira ati kwano ligoba contract ya tinko boma nitemba mani yes asini tunaotra ende break ya samana na yechi stima tujara ko connect na to come back again na otra baka mambe kolega na mna nyasa to sisini to kwa vinte bibinya na kolega simile takiri na ambia mora single mona ndio to watch na to support kwa makumba matevi gonga Asibono igogene tukurugiria Embegete show ime ya NDIZI TV show iracha sore kira ejumosi chinza mune chinda kugendera paka mambise ntogo ati unlimited because of technical issues. We are still coming back no muziki kuru ase our best DJ in Kisii DJ Alansky kwenda muziki obene asingi njo eme Nyanchoka go kwenda back to back kunyema magana maya kidogo na as I said so my west YouTube subscribe comment tiga ekanenga kiago as a comment section kero kine igore show ye ngitoramente me show rinde ebwene rekolingana ne birenge liga na bire na totebye inkenenga litibwate to the future ngitora kore na ande music kitora chiese kero live because all those comments will be reserved kero thank you so much torone shortly na gozi ya to gero kwa na DJ asking go tag na ngata na gara ugi music ya kale is it ngira na take so good ma isia ba go go is it okay to sing we will be taking them back to the future yes sorry I'm not temune o nera no tense bia exist DJ Alansky ngo turonera magana magega 19 something magega ina temenyancho ya bene yo Gusii are togeria osaka bachinze cyama chemumbu osaka ba Nairobi itunsa osaka bosungu chitukaga osari Mombasa mate wasense menos Middle East no Middle East ndimo sana because you watch us and support us a lot ntukunyara kubeba kwira tore nyuma yege kagetere ketambe ayetiga amoni yago ase page ya Facebook ya NDIZI TV asora post ya Embegete show na abo ase YouTube na share the links katuri back to this show. See you shortly. see you shortly Mama nuta no? No mbaya usoma there bye. Forces. I like See you. Hey.